بإيديولوجيا التنظيم تبرز حاجة ملحة لوجود تحالف دولي. سردو پانل دا پانل یکم تایبەتە بە ڕۆژئاوای کوردستان و پانێڵی دووەم تایبەتە بە باشووری کوردستان و عێراق. ئێستاش داوا لە بەڕێز بەڕێوەبەری پانێڵ زەهیا ئاڵڕەشید ئەنجامی نوێنەرایەتی خۆسەر لە هەرێمی کوردستان دەکەم بێتە سەرستەیج بۆ بەڕێوەبەری پانێڵی یەکەم. میوان درێز سەرانسەری عێراقێ و هەرێمە کوردستانێ هەروەها میوانên برێز ji Rojavayê Kurdistanê û Bakur û Rojhilatê Sûriyê birêz Bedran Ciya Kurd Cîgirê Hevseroka Meclisa Cîkar ya Bakurê Rojhilatê Sûriyê herweha Sozdar Fermanberdara Hêzên Sûriya Demokratîk herweha Munzir Ahmed navanda Rojava ya Lêkolînên Stratejî bi destpêkê de sê ev panelan sê mijarê girîng hene her mijarek mafê axaftinê 15 deqeyê piştî temamkirina birêzan dergê guftgû vedibe çêpirsın ve hebin ya müdaxele ve zêde sê deqa nebe. انتهاك واضح لكل من العلاقات التاريخية بين الثقافات المحلية العريقة ومبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، كما ويؤكد المركز على أهمية عقد المزيد من هذه المنتديات لما لها من أهمية في تقريب المسافة بين النخب الفكرية والاجتماعية والسياسية وإشعار المجتمع الدولي بضرورة بذل المزيد من الجهود لتحقيق الاستقرار الإيجابي في المنطقة، ما من شأنه أن يدعم السلم والأمن. ودفع حملة داوي دجي نتاو ديمقراطيك رنگ خواه جارك دن ديار كر دي شخص بان حوالي شهيد ده ام شهيدين كو لهمبري تروري ايكو چيهونا لتواي ولاتان وانجي ببيرتينن بريزداري اولا هجا مجاران با تروري استراتيجية الشري لهمبر تروري البته جبوكم روف همبر تروري شركة في بستيان ما داناسينك راست جي تروري رهي ام تروري چاو بنام دكن چاو ناس دكن جبو چيل همبر بشركة بتايبت جد حزارو وزدايا حتى وجماعيرو ام جوكي هزين يبقى يبجا اروها جد حزارو قازدر شوندا وكي قسدا شركي بهم قادر نشاندن لما درخص زانبونكو ترور تاني رنگی خویکو برچاو ما دیار دبن تاني ناو 5000 جنن كل شنغالي هاتن ديرگرتن و هرچی قاس ام ببجن جوانا قسمك هاتبه رزگار کرنجیش دست دایشه لی تشتا کلوه داره هاتا مشاندن تروره مخابن ما هي نكاريه ام تبعي كيتشي مخاي شنغالي جدست ما رزگار بكن لبناسايكي راس جوان إيريشان رهيه او تروره هل وها دابترنا آخا عفريني سريكانيه جريسبي و إيريشكي للسر جري وي آخر إيكو هاتي كرن بزوري بندست كرن تالان كرن أبيا ترورة بير زاي وي جلي زماني وي چاندا وي باوري وان تي چونكرن أبيا ترورة قتل كرنا جنين سياسة مدار يوكي هبرين خلف هندي سعر وهروها تشير كرنا جنازين هوال المين يبجي أبيات تروركي هري مزنا قتل كرنا خوزاي قد كرنا داران قد كرنا آوي
geleki bê ku hecetekî rast jê re hebe terûrekî herî mezin e. Vegirina qabristanên zarokên gelê Efrînê û birûmeta wan li îstandin terûr e. Ango ez dikarim bibêjim pênasekirina terûrê pir zêde ye û pêwîstiya me bi naskirina wê heye. Mixabin evan pêkhatiyan tevayî li ser axa Rojava û Bakurê Rojhilatê Sûrî tê pêganîn. Lê mijara me ya esasî li vê derê terora Daişê ye. û ev bi salan e me li hemberî grûpên terorîst yê wekî El-Nusra, Ceşil Hur, çeteyên dewleta Tirk û dewleta Tirk û her wiha ê ku jê re tê gotin Ceşil Wetanî û li hemberî Daişê bi taybet şerekî bêhempa hate neşandin. Wextekî bi qehremanî bi stratêjiya xweparastina rewa li ser axa Bakur û Rojhilatê Sûrî Rojavayê Kurdistanê de evana tevayiyan hatin meşandin. Ji ber wê ihtiyaca me ya ku em bizanibin fedakariyekî gelek mezin li vê axê hate jiyan kirin. Herî dawî wekî ku tê zanîn êrişa li ser girtîgeha Hesekê bû ya Sinaa, girtîgeha Sinaa. Li wê derê derdorê 4000 zêdetir dîlên Daişê li wê girtîgehê de dihatana girtin. Êrişekî bi plan ev çend car bû hem temşîtên ku li ser hepsê dihatan kirin çêlikujariyê hêzên me yên Hesede û hêzên ewlekariya hundirîn. Ev wiha planên ku hatibûn çêkirin bi dihên cara hatin binxistin. Di bîstê çilê de êrişekî din ê dijwar hate jiyan kirin li ser vê hepsê û em dikarin bibêjin ji bo Daişê eger ku bi ser biketa ji bo wana îlankirina xîlafeta xwe ya cara duyemîn lê bi qehremanîya hevalên me yên hêzên leşkerî, hêzên me yên hundirîn û her wiha hevkariya gelên me ku li bajarê Hesekê jiyan dike wekî hêzên xweparastina cewherî me karî ku em vê êrişê bibin bixînin. Qehremaniyekî mezin bi salan tê kirin, bedelên pir mezin tên dayîn lê vaya dîtina wê di nêrîna me de hêjî kêm e. Gelo wekî hêza Qesede, wekî gelê Bakur û Rojhilatê Sûrî, wekî rêveberiya Xweser bedelên bi çi awayî bêhtir lazim in ji bo ku em bibêjin hewcebîna me ku dunya alem vê bibîne û bizanbe ku li wê derê zafatiyên ê alîkariyê heye. Di mijarê dîlan de, di mijarê kampan de em wê difikirin ku bi tenê hiştina rêveberiya me, bi tenê hiştina hêzên me yên Qesedê heye. Cealiyê tevayî hêzên navdewletî, tevayî însanên hiqûqnas, tevayî însanên ku ji bo azadiya gelan baweriyan ji bo ziman, ji bo çand şer dike û pê bawer dike. Hêviya me ew e ku herkes vê rastiyê daha kûrtir bibîne, alîkariya xwe jê re kûrtir bike û van fedakariyan daha zêdetir werin dîtin. Hayana tehdideke pir mezin pêş dikeve di kampa da di zîndana da. Bu taybet demek ku alûzî çê dibe, demek ku şer çê dibe li ser herêmên me zêdetir ev hêzên cihadîst, terorîst ji va rewşa alûz faydê dibînin. Demek ku devleta Tirkiye êrişî ser serîkaniyê û girêspî kir her wiha ew bin keftina li bavozê ji bo Daeş ji nûva
moral û hêz kir ji êrişa dewleta Tirkiye. Ji nû ve xas xwe komî hev dibike. Eva diyar dibe ki gelek caran ve erişin devleta Türkiye yeko rasta ser erde eriştike yani yeko bedruna balafrin bemrov eriştike bu dibe selame ve arami bu aluzi dendiri herimi da evya gelek hez muradı refisinin terörist. Jiboy bina em fikaran ko cardi em aluzi ko herimi da çet bin العراق سوريا حيال اوكرانيا اباروزي كورجياني در كابل بيش هر زيدش في اروزيه در فتره دبرن هيزا تيروريست داعش او دفاع في النواب بشكل داخل تنظيم دكن خبري خستن دكن جاردي دفازن خبرها بكن كان خي تيروري بيش راستي gerek jara mekut ki piviste civaka navdevleti khudi siyaseteke zelal be khudi konsepteke zelal be لتكمشينا تجي كارولينا للمخابر حتى النهار بيت البلدة تزرع بيش نكتي شوي بي أهم وقت بيبقى خسر أمنا بكير جار دي بيش شوي بو ترور شكل كماينة ببن بكرة طيبات داعش دفيكي هيزن كل بشتا داعش يكو داعش وحموش شوازا خدي دكن destek dedim. Avcı rejima devleta Türkiye ku bina bisede caran ispat destemeda belgene destemeda ispat hene ku çava 100,000 zidetin biyani Daişi derbasi Suriye ve Irak budrega Türkiye